ৰুমত যাব লাগিব Papu pas. Papu pas. Vậy vậy phải là cái một phát đó gọi là đưa lên cái phải Laren. Kenapa kamu di situ? Nggak banyak kan di sini. Last không cái này kì? Không phải đâu đó. Baik con này con. Không phải rồi. Rồi pass lên rồi. Papu pass हो गया. Phải có làm luôn rồi. Alo. Alo. Ini mau booking apa nih? তাক কৈছিলোঁ এইটো আৰু এখন আছে এখন সৰুখন লৈ আহিব বুলি ৰাইডাৰ কৰি য'ত Yo, hey, pas ke gini deh. बच्चन देखिए कंपाइल छुट्टी Anh